Poslovno-financijski magazin Banke i biznis je na 16. dodjeli održanoj u Sarajevu uručio Raiffeisen banci 2 značajna priznanja. Priznanje Zlatni BAM za najveći ukupni dionički kapital i za najbolji IT tim 2017. godine su od posebnog značaja za nas, imajući u vidu kontinuirana nastojanja da našim klijentima pružimo usluge koje u potpunosti odgovaraju njihovim potrebama. Naime, mi pratimo trendove na tržištu koje odlikuje razvoj različitih tehnologija, te smo poseban fokus dali na ulaganja u razvoj naših digitalnih servisa. Raiffeisen banka je dobitnik priznanja Zlatni BAM još od 2003. godine.